برادرکان و خواهرکان عزیز، من فرهناز و چون هر وقت مهمونی خاندانی شماست، برنامه از همه مفید و فایده آور در مهمونی ویتامین ها و چطوری که شما آگاه هستید، ما در هر برنامه میکوشیم تا شما رو با ساخت جسم انسان شناس نموده دایر با وضع سلامتی توصیه ها دهیم و در هر یک برنامه به ما دستورکان زیرک و کنجکاو که میخواهند همیشه سالم باشند کمک میرسونند و امروز در برنامه ما تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 138 ناحیه سینه شهر دوشنبه قرار دارند و بیایید با آنها شناس میشویم. سلام بچه ها. سلام. خب از شناسایی با شما شدم. نامی من فرهناز، نام شما چی؟ نامی من میرزازاده حدیثه. خیلی خوب. شما چند ساله؟ من 6 ساله. آفرین. نام شما؟ محمد صالح. محمد صالح. شما چند ساله؟ 6 ساله. به نهایت خوب. نام شما چی؟ سمیه. سمیه جان شما چند ساله؟ 5 ساله. خیلی خوب. نام شما؟ اسماء. اسماء شما 6 ساله؟ بله. آفرین. نام شما چی؟ نامی من سمیره. سمیره جان شما هم 6 ساله؟ آفرین. خوب، یعنی معلوم می شود که اینجا همه به غیر از سمیه 6 ساله بودند. ها؟ سمیه باشد کمی خردترک 5 ساله به مثل من. ها؟ آفرین. خوب، اکنون که با شما شناس شدیم و من میخواستم موضوع برنامه امروزمون رو بررسی کنیم و چطوری که درکان و خواهرکان عزیز شما نیز میدونید ما در هر یک برنامه موضوعهای خیلی مهم رو بررسی مینماییم و کوشش میکنم دایر به بهداشت سلامتی برایتان توصیه های بهترین رو پیشنهاد نماییم. و امروز من به شما یک سوال دارم بچه ها. آیا شما میدونید که ما با کدام عضو بدنمون صدا رو میشنویم؟ نمیدونید ها؟ بله. میدونید؟ بله. بنیاد خوب، این کدام عضو است؟ ما آواز آدمان، صدای موسیقی، ماشین و دیگر آوازها را با یاهه گوشمان میشنویم. آفرین حدیثه، سخنهای شما درست بودن. یعنی ما توسط گوش میتوانیم صدای بیرون رو شنویم. و اینجا باز یک سوال دیگر داشتم. اکنون میخواستم دانستن که آیا شما میدونید که گوش از کدام قسمت های عبارت است؟ من میدونم که گوش از 3 قسم عبارت است، اما نمیدونم که آن کدام قسم ها هستند و آنها چه نام دارند. خیلی خوب، دیگران چی میدونن؟ سمیه شاید شما یگان چیز بگید. با ما مربیمون گفتن که گوش پرده دارد و آن را پرده گوش می‌بندند. بله، در حقیقت هم پرده گوش هست، زیرا میگویند که موسیقی رو بلند نماند باز پرده گوشت آسیب نبیند. ها؟ خب شما چی میگید؟ اسماء؟ من باز میدونم که پرده گوش خیلی نازکه، برای همین ما نباید هنگونت اشیا تیز باریکو به گوشمان داریم. بله، در حقیقت هم درست است. آخر ما اشیاهای نه تنها تیز و باریک بلکه دیگر نوع اشیاها رو نیز به گوش وارد کردن ممکن نیست. شما چی میگید؟ من یک مولفیلم تماشا کردم. در آن دکتر میگفته که یک عکس موهای گوش ما بیرین نام داره. برای آن چنین نام داره که ساختش خیلی مرکب هست. آفرین، درست میگوید. زیرا لابیرینت این خیلی در بازی های لابیرینت هم هستند که بازی کردنشون خیلی دشوار است و آدم رهگم میزند. و من خیلی شاد هستم به هر حال که شما در این باره کم بیش معلومات دارید و معلوماتی داده شما هم درست است. و میدونید چنین سوال دادن من بفایده نبود، زیرا موضوع برنامه امروزه ما ساخت گوش و بیماری های وابسته به آن می باشد و چون هر وقت تماشاچیان عزیز کوشش میکنیم در این برنامه برایتون توصیه ها دهیم و برنامه امروزه ما درباره ساخت گوش و بیماری های آن می باشد و کوشش میکنیم تا یک جای درباره گوش معلوماتمون رو بیشتر گردانیم و بیماری های آن رو تبابت کنیم. با ما بودن رو فراموش نسازید و بیاید نخستین سوژه برنامه رو تماشا میکنیم. گوش عضو شنوایی آدم بوده برای درک کردن صداها خدمت میکند. گوش آدم از 3 قسم
қисми берунӣ, миёна ва дарунӣ иборат ёфтааст. қисмати берунии гӯштро суфраи гӯшт барои шунавоӣ ташкил медиҳанд. қисми берунии гӯшт садоҳоро дарёфт карда ба қисмати миёнаи гӯшт ирсол мекунад. қисмати миёна аз таҷвифи пардагӣ ташкил гардида дар миёни сурохи устухони чака ва пардаи гӯшт воқеъ гардидааст. кори ин қисмати гӯшт гузаронидани садо ба ҳисоб меравад. қисмати дарунии гӯшт аз системаи мураккаби ҷӯякҳо ки онро улитка меноманд дар дохили устухони чака ташкил гардидааст. дохили ҷӯякҳо бо моеъ пур карда шуда бо торҳои мӯйчадори махсус кошта шудааст ки онҳо лапишҳои механикиро ба импулсҳои асабӣ табдил медиҳанд. ин импулсҳо бошанд дар навбати худ ба воситаи асаби шунавоӣ ба қисматҳои зарурии мағзи сар ирсол мегарданд. ташаккулёбӣ ва вазифаи қисматҳои гӯшт аз ҳамдигар фарқи зиёде дорад. дар тӯи илтиҳобии ҳар се қисмат низ ҳар кадом ба таври худ мегузаранд. бинобар ин дар илми тиб дар тӯи илтиҳобии гӯштро ба се намуд отити берунӣ, отити миёна ва отити дарунӣ тақсимбандӣ намуданд. барои пешгирии бемориҳои гӯшт ва имин доштани сумия нафасгирии мӯътадил бо бинӣ аҳамияти калон дорад. ҳатто чунин бемории муқаррарӣ монанди зукоми шадид метавонад дар натиҷаи баланд шудани фишори ҳаво дар даруни бинӣ ва ба гӯши миёна даромадани луъоби бинӣ боиси гӯштвазнӣ шавад. бинобар ин ҳарду нимаи биниро баробар афшондан мумкин нест. мо бояд аввал як пара ва баъд параи дигари биниро бо ангушт ба девораи миёна пахш карда афшонем. бачаҳо, анакнун фаҳмидед, ки сохти гӯши инсон чӣ гуна будааст? бовар дорам, ки модарону падарони азиз ва додаракону хоҳаракони хеле кунҷкови мо низ дар ин бора маълумот пайдо карданд. ва бачаҳо, оё шумо медонед, ки ҳар як узви мо метавонад бемор шавад? аз он ҷумла гӯшт низ метавонад бемор бошад. махсусан кӯдакони хурдсол хеле зиёд гӯшт дард мешаванд ва бемории гӯшт сабабҳои зиёд дорад. ва медонед, ки сабабҳои ба дарди гӯшт гирифтор шудан дар чист? вақте дар ҷамъ дар кӯдакиаш овозӣ медароварданд, модарам дар гӯшҳои вай пахта мегузошт ва аз ин кори ӯ ман ҳайрон мешудам. боре аз модарам пурсидам, барои чӣ ин кора мекунанд. модарам гуфтанд, ки агар пахта намонем ба гӯшҳои додарам об дарояд, кӯдак бемор мешавад. бале, дар ҳақиқат ҳам модари ман низ вақте ки додарону хоҳараконамро овозӣ медароварданд, ҳатман дар гӯшашон пахта меандохтанд, то ин ки ба гӯшашон об надарояду гӯштдард нашаванд. хуб, шумо чӣ мегӯед, Мамадсолеҳ? ман ҳамборе сахт гӯштдар шудам. модарам маро ба назди духтури гӯшт бурд. духтур гуфт, ки сабаби дарди гӯши ман оқибати бемории зуком аст. бале, дуруст мегӯед. дар ҳақиқат ҳам ман ҳам як маротиба бемории зуком яъне грипп шудам ва хуб табобат накардам. ҳамин хел рафта рафта зукоми ман ба гӯштдарди сахт табдил ёфт ва гӯшам ҳатто намешунавид. аз ин рӯ бояд ҳар як бемориро сари вақт табобат кунем. шумо чӣ мегӯед, Сумайя? як дугонаи ман бора шунавои суст шуд. чанд бор ҷай мезадӣ, баъд ба мо нигоҳ мекард. оҳиста оҳиста гӯштдар шуд. вақте ба духтур бурдам, маълум ки ба гӯшаш паша даромадааст. пашаро гирифта гӯшашро тоза кардам ва саломатиаш соз шуд. аз ин рӯ пас аз гуфтани суханҳои шумо ман дигар метарсам. акнун паша ки ба гӯшам наздик шуд, маҷбурам ба гӯшаам ягон чиз пӯшонам, ё ки бо дастам маҳкам кунам. ба гӯши шумо ягон бор ягон чиз надаромадааст? не. офарин. хуб, Асмоа, шумо чӣ мегӯед? модар рӯз дар хонамо болиш зана кардем. нохост бародарам ба ҷои болиш ба гӯшам боз даст шаст. гӯшам сахт дард кард. духтур гуфта, ки зарбаи сахт сабаби дарди гӯшт шуда. гап модарам намемонад, мо чунин бозӣ кунем. бале, модаратон дуруст мекунад. охе ба ҷои болиш бо шапотики зади гӯшам дардманд мешавад ва дигар мумкин нест ин гуна бозиҳо кардан. шумо чӣ мегӯед? боре ман наушникҳои хоҳарамро гирифта рӯзи дароз бо овози баланд мусиқӣ гӯш кардам.
باز از امروز گوشم در کرد. مادرم جمع کرده. من دیگه همون کار تکرار نکردم. بله درست کردید، زیرا مادر من هم وقتی که من بسیارتر با گوشمانک ها کار میکنم میگویند که گوش درد میکند، از همین گوشمانک ها هم آدم گوش درد میشوند، ولی من آنقدر به این باور ندارم. و تماشابینان عزیز چطوری که دیدید اشتراکچیان ما در این باره علاقه کم معلومات دارند، ولی این معلومات کافی نیست و از دکتر خاله خواهش میکنیم تا به شما نیز سبب های اساسی درد گوش رو پیشنهاد نمایند. خب دکتر خاله ما شما رو گوش میکنیم. سبب‌های درد در گوش می‌توانند گوناگون باشند و مانند اتید، آسیب دیدن قسمت‌های گوناگون گوش، گیمرید، کریس دندان، بیماری‌های گوناگون نورولوژی، التهاب استخوان‌های جوغ، انگینه و وارد شدن هر گونه اشیاءهای خرد به داخل گوش. اگر می‌خواهید از درد گوش اذیت نکشید، پس سر زدن هر گونه بیماری‌های وابسته به راه‌های نفس را پیشگیری نمایید. حتی زکام مقرری گاهی می‌تواند سبب التهاب وزنین گوش گردد. در هوای سرد یا شمال سخت زیاد گشت و گذار نکنید. اگر رعد و ضرورتی در سردی به بیرون برآمدن پیش آید، حتما به سر خود کلاه پوشید و یا گوشهایتان را با گوش پوشک محکم کنید، زیرا یکی از راه‌های با اعتماد محافظت از التهاب گوش‌ها پوشیدن کلاه در هوای سرد است. برطرف کردن منبع‌های سرایت مزمن، تبابت سری وقتی فرنگیت، تنزیلیت، رینیت و سینوسیت امکان می‌دهند که شکل مزمن آنها پیشگیری کرده شوند. اگر روند بیماری علکه رخ داده باشد، پس از معاینه منتظم گذشته تبابت ضروری را گرفتن لازم است. کریس دندان نیز اکثر وقت سبب در گوش‌ها پیدا شدن درد می‌گردد. بنابراین هم ما را ضرور است سال 2 مرتبه از معاینه دکتری دندان گذاریم. تازه کردن گوش‌ها با اشیایی که برای این کار پیش بینی نشده است، از جمله با ناخن‌های دراز و سوزنک قطعاً منع است. اکثر طبیبان بر آن عقیده‌اند که حتی گوش‌کاوک‌ها نیز چندان به خطر نیستند. مخصوصاً به کودکان اجازه ندهید که مستقلانه گوش‌هایشان را با گوش‌کاوک‌ها تازه کنند. بچه‌ها انا اکنون فهمیدید که سبب‌های به درد در آمدن گوش در چی بودند؟ باور دارم که شما نیز تماشابینان عزیز سبب‌های درد گوش رو علاقه فهمیدید و دیگر کوشش میکنید تا گوشهایتان رو احتیاط کنید، زیرا پیشگیری کردن بیماری این از معالجه آن بهتر است و ما رو میباید تا هر یک بیماری رو پیشکی معالجه نماییم. بچه‌ها اکنون من به شما یک سوال دارم. به فکر شما همین درد گوش رو پیشگیری کرده میشود؟ یعنی چی طور؟ کنی کی به من میفهماند؟ ما باید کوشش کنیم با گوش‌هایمان آب ندارد. بعدی آبازی گوش‌هامان نغزکک خوش کنیم. بله درست گفتید، زیرا وقتی که ما بازی کردیم در گوشهایمان آب ماند و آن را خشک نکردیم، در نتیجه گوشهایمان بعد درد می‌دارند، بعد مجبور میشیم که هر گونه دارو خریده معالجه کنیم. شما چی میگید محمد صالح؟ باید هر گونه اشیاء را به گوشمان ناندازیم. اگر دیدیم که یکان کس این کار را میکند، باید زود به مادرمان، مربی یا شخصی دیگه کلانسال خبر دهیم. بله درست میگوید. تماشابینان عزیز در حقیقت هم هستن خردسالانی که نوابسته به گفتن کلانسالان البته یگان اشیا یا اینکه یگان بازیچه‌ای که خردکک است خواه در بینی گاه در گوش خود در آوردن میگیرند و این البته به هر گونه بیماری ها آوردن میرساند و ما رو میباید تا باز به دکتر مراجعت نماییم. از این رو باید درکان و خواهرکان ما از این عادت‌های خود دست کشند. خب سمیه شما یگان چه گفتن میتوانید؟ باید در فصل زمستان درسمون سرپوش باشه، بعد از بازی باشه، به هوای خنک نبراییم. بله این در حقیقت هم درست است. مشکلی اساسی اکثریت ما این به سرمان نپوشیدن سرپوش می باشد و دادرکان و خواهرکان عزیز من باور دارم که در بین شما نیز هستند نفرانی که از پوشیدن سرپوش سرکشی میکنند، یعنی شبکه نمی پوشند و در نتیجه حتما گوش درد می شوند به مثل من. خب شما چی اسما؟ باید در پیش صدر بلند هستیم، با تلفن بسیار گم نزنه. همه این میتواند ما را
онро гӯш дар кунад. бале дуруст мегӯяд. Дар хотирам омад вақте ки ман дар синфи даҳум мехондам, ногоҳ вақте ки дар назди ҳамон калонкаҳои, яъне дастгоҳҳои садобарорӣ, калонкаҳои калон дар як чорабинии калон истода будам ва садои мусиқӣ хеле баланд буд. Ба гӯшам ки зад, гӯши ман тақрибан 1-1.5 моҳ яктоаш намешунавид ва ман маҷбур шудам ба назди духтур равам. Гӯшамро як маротиба тоза карданд ва кимчихел дору карданд. Баъд соз шуд. Барои ҳамин мусиқиро зиёд гӯш кардан ҳам мумкин набудааст. хуб, шумо чӣ мегӯед? вақте бемор мешавем, ҳар чизи модарамон мегӯяд, бояд гапашо менагуфта, ҳамашро иҷро кунем, барои он ки оқибати баъзе бемориҳо метавонад сабаби гӯш шавад. бале, дар ҳақиқат рост гуфтед Самира, зеро оқибати баъзе бемориҳо метавонад моро гӯш дард кунанд ва ё ин ки шунавоии гӯшамонро пастар намоянд. Зеро хусусан аз бемории зуком аксарияти мо ҳангоме ки хуб муолиҷа намекунем, метавонем ба бемории гӯшдарди сахт гирифтор шавем ва муолиҷааш душвортар мешавад. Аз ин рӯ ҳар як беморӣ муолиҷаи худро дорад ва муолиҷа бояд сари вақтӣ бошад. Ҳамахеле бачаҳо? офарин бачаҳо. ғайр аз ин ман бояд гӯям ки барои на танҳо солимии гӯшт, балки барои солимии тамоми организми мо ва тамоми узвҳои он мо бояд пайваста ғизои солимро истеъмол намоем. Зеро ғизои солим метавонад ба организми мо витаминҳои зиёдеро ворид намояд ва витаминҳо ки зиёд шуданд, пас ягон беморӣ наметавонад ба узвҳои мо зарар расонанд. Аниқтараш масунияти бадани мо хеле мустаҳкам мешавад ва мо бемор намешавем. ва ғизои солим ин албатта ҳар он чизе ки модаронамон омода мекунанд, шӯрбоҳо ва умуман ғизое ки ба мо калонсолон тавсия медиҳанд. ва ғайр аз ин меваю сабзавотҳои тару тоза мебошанд ки пайваста мо онҳоро истеъмол намуда метавонем солим бошем. ва чун ҳар вақта мо дар барнома мехоҳем ба шумо дар бораи яке аз меваву сабзавотҳо маълумот диҳем ва ин навбат духтур Хола ба мову шумо дар бораи як полизии хеле фоидаовар маълумот медиҳанд ки бовар дорам пас аз тамошо кардани ин бахш шумо ба хӯрдани он оғоз мекунед. кадо пеш аз 5000 сол пеш аз ҷониби инсон омӯхта шуда. бо шарофати мазза ва хусусиятҳои ғизонокиаш то имрӯз маъмул боқӣ мондааст. ин сабзавот ба осонӣ метавонад аз рӯи шумораи моддаҳои муфиди ғизоии манфиатовари худ бо дигар намуди сабзавот рақобат кунад. мавҷудияти микроэлементҳо ва витаминҳоро дар таркиби кадо ба инобат гирифта онро барои муолиҷаи ҳамаи намуди бемориҳои дилу раг, омоз, камхунӣ ва фарбеҳшавӣ тавсия медиҳанд. вақте ки ба кадои тилоранг назар меафканед, фикр мекунед ки он ба худ тамоми қувваи офтобро ҷабида гирифта, акнун тайёр аст онро ба мо диҳад. навъҳои норанҷии кадо дорои бета-каротин буда, он якчанд маротиба аз сабзӣ бештар аст. каротини кадо шифобахш буда, барои фаъолияти дурусти организм хеле зарур аст. кадо аз элементҳои оҳан, мис, кобалт ва рӯҳ хеле бой аст. бояд гуфт ки дар таркиби кадо намакҳои рӯҳ хеле зиёд буда, он ба ҷисми инсон тавоноӣ мебахшад. дар ҳиндустон кадоро ба шарофати дар таркибаш мавҷуд будани витамини Е зиёд истифода мебаранд, зеро он қодир аст ки пиршавии бармаҳалро пешгирӣ намояд. азбаски дар таркиби кадо фосфор, мис ва фтору оҳан зиёданд, он дар байни дигар намуди сабзавот хеле пешсаф аст. гӯшти кадо вазифаи заҳрадонро беҳтар намуда, илтиҳоби меъдаро дур мекунад. ҳангоми мушоҳида гардидани турши асад зиёд дар меъда, нӯшидани шарбати кадоро тавсия медиҳанд. шарбати кадо дар муолиҷа намудани шамолхӯрии оддӣ низ беназир аст. он дарди гулӯро бартараф намуда, масъунияти баданро мустаҳкам менамояд. ҷоизи қайд аст ки шарбати кадо сири дандонро мустаҳкам карда, пӯсиши онро пешгирӣ менамояд. ҷӯшондани кадо бо асал на танҳо нӯшокии болаззат аст, балки воситаи оромибахшанда барои онҳое мебошад ки аз бедорхобӣ азият мекашанд. кадо инчунин метавонад бисёр мушкилоти пӯстро бартараф кунад. шавла аз гӯшти кадо метавонад ҷойҳои сӯхта ва илтиҳобро муолиҷа кунад. ҷароҳатҳои фасоддор ки бо ҷӯшонидаи гулҳои кадо тоза карда шудаанд ба зудӣ шифо меёбанд. донаи кадо хӯрдани лазиз барои кӯдакон маҳсуб ёфта, воситаи хубест барои нобуд кардани кирми киҷа. бачаҳо, анакнун дидед ки кадо чӣ хел фоидаовар будааст?
боз аксарияти шумо ғизое ки аз каду омода мешавад онро истеъмол намекунед ва ман бовар дорам ки додаракону хоҳараконе ки аз истеъмоли каду саркашӣ мекунанд дигар ин кори худро такрор намекунанд ва кадуро зиёд истеъмол намуда организми худро пур аз витаминҳо мегардонанд. шумо ҳам ҳамин хел ҳам бачаҳо? модари ман аз каду мантои бомаза мепазад. на танҳо ман, мо ҳама дар хона бо шавқи ҳавас бо иштиҳои зиёд ин мантоҳоро мехӯрем. офарин. хуб муҳаммад солеҳ? модари ман ҳам аз каду хӯрокҳои зиёд мепазанд. модарам мегӯянд ки каду фоидаи зиёд дорад. бале модаратон дуруст мегӯянд. хуб сумайя модари шумо чӣ мегӯянд? ман самбусаҳои кадугиро дӯст медорам. дирӯз модарам пухта буданд ва онҳо хеле бомаза буданд. дар ҳақиқат ҳам самбусаи кадугин аз самбусаи гӯшти ҳам хел мекунам бомаззатар аст ва лекин на ҳама онро истеъмол мекунанд, вале нафароне ки аз хӯрдани каду саркашӣ мекунанд албатта хато мекунанд, зеро организми худро аз бисёри витаминҳо маҳрум месозанд. хуб асмоа? дар хонаи мо ҳама кадуро дӯст медорад. модарам ширкадуи бомаза мепазад. мо ҳамамон дӯст медорем. лекин росташро гӯям, агар ман ҳамон ширкадуро истеъмол карда наметавонам, вале дигар ғизоҳои аз каду омодашударо мехӯрам. хуб самира чӣ мегӯянд? модари ман боша кадуро бо картошка бирён мекунад. он ҳам хеле бомаза аст. бале бачаҳо, дар ҳақиқат ҳам хӯрокҳое ки аз каду омода мешаванд хеле зиёд ҳастанд, ба мисли ширкаду, самбусаи кадугин ё ки мантӯи кадугин, каду бирён ва дигар ғизоҳо хеле зиёд ҳастанд ва фикр мекунам модарони мо беҳтарини онҳоро барои фарзандонашон омода мекунанд. муҳим он ки мо аз хӯрдани он саркашӣ накарда ба организми худ витаминҳои зиёдро ворид намуда фоида расонем ва фикр мекунам ки маълумоти барои шумо имрӯз пешниҳод намудаамон хеле муфид буд. ҳамин хел не бачаҳо? зеро мо дар ин барнома тамошобинони азиз бо ҳамроҳи дӯстраякони зираку кунҷкоб аз кӯдакистони рақами 138 ноҳияи синои шаҳри душанбе ба шумо беҳтарин маълумотҳоро дар бораи сохти гӯшт, бемориҳои он ва тарзи муолиҷаи он маълумот додем ва мо умедворем ки маълумотҳо баҳратон муфид буданду шумо аз ин тавсияҳо истифода мекунед ва ба дӯстону наздикони худ дар ин бора нақл карданро фаромӯш насозед. инчунин дар бораи каду ва фоидаи он ба ҳама дӯстонатон албатта нақл кунед, зеро агар мо маълумотро худамон донем пас метавонем худамон солим бошем, вале агар ин маълумотро ба дигарон низ нақл кунем пас як ҷомеа солим хоҳад буд. то барномаҳои навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, зеро мо ҳамаи шуморо хеле ва хеле дӯст медорем. ҳамеша солим бошед. хайр.